Play P Barong ni pediang so bhai P syakatup kubor mata kajan miet shwaban paj ki kubor nginya pet shwai ki mat bakong san. Yakindo Menteri Rangba do kari Narendra Modi yo Presiden kari Egypt u Abdel Fattah al-Sisi bajak ren syapang kumno ban penklan ya kejingade hapdeng ki RV lapen ko burom yo Modi deka kusna makraw tam ke Egypt kata ka Order of the Nile. Yashim benta Menteri Rangba kejela Konrad Sangma kejingalang jong baro ki sengsan hima banyakren syapang kalong kaman hajela Manipur ulakin tu ya ke sarkar bakadai ban shim baro ki sienjam ban wanra biang ya ke sukasan ha Manipur. Kentai ke sarkar Meghalaya banla bantung kampura ya palat khat hajar ngot kinong ikai SSA lapentep Menteri ketenat ki kampune puthi urakam sangma bat ong bakane kan wanra jing ya ke sarkar hakaliang kapisa. Ki khubor ki babnia Menteri Rangba do kari Narendra Modi mentagasngi ulaya kendo ya Presiden kari Egypt u Abdel Fattah al-Sisi bat ulaya kren halor kilat kilinti kumno banang penklan syu ya kajingade parlok hapadeng kini ki RV baro arngut kini kinong yalam kilaya kren kumno ban penbha ya ka khayi pateng kajing penklan ya kajing beitengka kajingate hakikam boarding bat kajinga jan ki brio ki RV. Hakane kejingalang Menteri Rangba do kari Modi bat Presiden ke Egypt Sisi kilaya soy ya ka soskula ya ngautu jingmut ne ka Memorandum of Understanding ha Cairo. Presiden Abdel Fattah al-Sisi ula penkop buram ya Modi daka nam Order of the Nile kabalong kejing penkop buram bahe tam ha Egypt. Menteri Rangba kejela Konrad ke Sangma nin kesngi ulalet banyashim benta ha kejingalang jong baro ki sengsan hima ya kabala penlong da Menteri ketenat ki kampo yin ke sarkar pedeng Amit Shah banyak kren syapang kijing yakin at ha Manipur. Habakren berkilat patai kubor usangma ula pentip babaro ki sengsan hima kila penpau ya kejing sngokia ya ka longkaman hajela Manipur bat blakentu ya ka sarkar India bakadei ban pentikna ban penpoi ki mar ki mata ki badonkam syakitu ki jaka ki basyak tabha ha kajing yakin at bat khamtam ban bu ru ya ki jaka ai jing yarap khnang ba ki brio ki la ban yo ya ki jing donkam jongki. In the meeting, all the political parties, including the National People's Party, has expressed concern over the situation that's prevailing in Manipur right now. And we have urged the Government of India that all necessary steps which need to be taken to ensure that peace returns back to the state of Manipur must be taken. Ka sarkar jilla kalakren shai baka jingthung kam bapura ya palat khat hajar ngut kinong hikai ki bahap ha ka samagra shiksha abhiyan ne SSA kamla banlong habakren chikilat pathai khubor Menteri ketenat ki kampule puthi u rakam e sangma ulaong bakane kalalong palat ya ka bor bat ka jingla jong ka sarkar usangma ulaong baka jinglot jingsep ban le ya kanika kam kalong ka babun bat ka sarkar kam don ka bor ban la ban le ya kani haba penpau baka sarkar jela kan wat kilat kilinti ban ai jing kashan ya kinong hikai SSA ulaong ban ka por syakapor ya ki jing e jong kinong hikai ka sarkar kalala ban weng. Regularizing of more than 12,000 teachers is beyond the ability of the state government. Huge expenditure to be incurred. So as of now, maybe government is not in a position to do that and exercise, but government is always on positive note. We are finding the way how to support or assist a teacher for the security of a service and for their overall plight of their service. Hakasien baningkong ka KHADC man hakasngi sadjan jong katayo kalakot sngaw bhai ki khana pule na kilay tili ki school ban sngap ya kajingatay hakador bar jong ka council kilay tili ki school ki bla sha skor sngaw bha sha khot sngaw bha ki kenthop ya ka Little Star English School na Mauhati Mary Mount Secondary School na Maulai Mautawar bat St Paul High Secondary School na Marbisu habakren chikilat pathai khubor usong knor ka KHADC uba lamprang bla ulaong da kabale komne kan yarap iki khana school ban sngaw tho ya karukom tre kam ka council.
Them to the decision today is that we want to make them understand how is their this traditional institution is legislated to what the people of the within legislation of the KHTC. We want to impart knowledge. Kalimpong Baningkong jong ka Northeast FPO Conclave balai sengi lenter balapan long da ka Directorate of Extension Education at the Central Agriculture University Impal kalalong ha College of Postgraduate Studies in Agriculture Science Umyam. Kajing tmu jong ka ni Kalimpong kalong ban pinkop body kinong rep ban kring ye kinong baitingka ban yarap ban pin ya kendo ye kinong thiet bat kinong de bat ban pin inam da ki EPO FBO. Ya kajingalang play lawan ban play da imentri katanat karep karyang i Dr. M. Amperin Lingdo, kum ikong san, ringkat kajingadon lang jong i Dr. Himanshu Pathak, Secretary DARE, bat DGICAR, bat kiwe ki kinrem ki linter, bat kum juru ki nong bay tingka. If we do not shift our focus back to the plow from the pen, we will have a lot of problems. And what better opportunity will there be for the representative of a state like me than to ensure that we make the right opportunities for ourselves and speak to you, the experts, to help the state of Meghalaya to go back to its agrarian practice and to at least try to achieve a self-sufficient food-producing state. Kumshi binta jong kajing rakhe ya kasngi ban persha ya kajing di drug but jing khayi brew ne International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ka office jong i Superintendent of Police West Jaintia Hills kalapan long ya kajing yamare marathon basan kilometer hinin kasngi ya kane Kalimpong la lam khmat da isi sirti SP West Jaintia Hills ha kajing don lang jong i additional SP i Dr. VD Sangga Hiwat Rimbai bat kakin hun pulit bala IT na kabenta kani kakam kajing yamare kelas dang na kli tirshi bat penkut pat Hajawai Police Station. Mentapat nganyapet ya kajing long jingman kasun meneng ha Shillong. Kajing shit kalong arpunyo degree Celsius, bat kajing kriat kalong kat pra point R degree Celsius. Kajing ngam kahaw-haw kalong nyo pun rio na kashispa men step, bat nyo pusaw na kashispa janmit. Kajing hap slap kalong 0 point R millimeters. Kandon kajing hap slap ba malumala ha katok aneki jaka. Shuaban poy siya kabakot jong katup kubor nganyapet biyang sa shisien yikimat bakong san. Yakendo Menteri Rang Ba'do Kari Narendra Modi ya Presiden Kari Egypt u Abdel Fattah al-Sisi bat ya kren syapang kumno ban penklan ya kajingadei hapadeng ki Arri lapen kop buram ya Modi da ka kusnam bakrautam ka Egypt kata ka Order of the Nile. Yashim benta Menteri Rang Ba kajela u Konrad Sangma ha kajingalang jong baro ki Seng San Hima banyak kren syapang kalong kaman hajela Manipur ulakin tu ka sarkar bakadai ban shim baro ki sen jam ban wanra biang ka suk kasan ha Manipur. Bat kintat ka sarkar Meghalaya ban la ban thong kampura ya palat khat ar hajar ngut kinong ikai SSA lapin tip Menteri katanat ki kampule puthi urakam sangma bat ong bakane kan wanra jing ya ka sarkar ha kaliang kapisa. Te parlok katung ila poy siya kabakot jang katup kubor jingi mentaga janmit hado bangina siyambiang bat pila siya kasngi kablay pi baro. अरे ये क्या? ये प्रेशर कुकर तो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड है। तुमने ऑर्डर करने से पहले रिव्यूज पढ़े थे? हाँ, सब एक्सीलेंट बोल रहे थे। फंस गई ना जाल में। कुछ ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए फेक रिव्यूज करवाकर बढ़ी हुई रेटिंग दिखाती हैं, जिससे कंज्यूमर्स का भरोसा जीत सके।